Yes, masatla mahle sinemadayas la Diaspora enumsebenzi lomkhulu namhla kuthi kufika le ambulance lapha ina minister basho bayijikisa yajika manje siyawudivela bona basicocela ukuthi kwendekeni namhla ngiwo madayas lawa ya hayi kodwa comrade IB kodwa comrade IB madoda ngiwo madayas lawa ayenza umsebenzi lomkhulu. Go back is stuck. Ngiwo madayas lawa maswati lamahle awungenxa yakho mswati uyoze ya asivele ukuthi kwendekeni la isibhedlela ya asivele ukuthi kwendekeni leadership akhona maswati lamahle afuna kuva ukuthi kwendekeni lapha isibhedlela. Kodwa Makeba udangerous, Makeba nala maswati lakithi langa a dangerous. On behalf of Maswati lang 1.3 million lamhlanje siwamelele lamhlanje na simkoshile nithi niyayibona lapha simkoshile sihlangu sethu samkosha iambulance wacela lo driver ukuthi ucela kujika baleke savula ifastero sambuta sihlangu sethu ukuthi yesihlangu ufunani la ngoba wena ulisoja wena ubulele abantu bakithi ubulele more than 100 webantu bakithi ufunani la kuna Amos Mbenzi logulako lombophile wena kanye naMswati yambophela lide uhleli Amos Mbenzi wala eSouth Africa niyambopha anifuna esibhedlela kodwa nine once nabanje amakhubalo seniyagijima nidala sithi akabuyele emuva bayomlapha ikhubalo lakhe le emuva ekhaya la bathi kusekhaya kubo khona sayikosha ke iambulance yaphuma yabaleka bengathi kusemovini and was saying sizadoqhubeka as long as emaswati akithi anganangululeko sikhona la Diaspora and umsebenzi wethu uwamela and basesibhedlela sibatshelile ngoba sikhale saba nemhlangano sathi lapha kuthi asigebengu bathi ngisho kanjani bakuta ukuthi ngibani sathi ngibathi Princess Tangsel bashombuluka bathi sihlangisane sithi khona lapho bhalani nje sihlango sadodwe emundi yabona bathi siyabatshela sinabantu labantu abavumeli bangenela ibhedlela deni ngoba sitawubuta thine and labantu labala ngeke basavuma kungena le ibhedlela deni ngoba nine ndazabantu nemakhubalo abeswatini lababulele bani yiloko nje Makeba namhlanje nasebenzela kwendlula kagogo namhlanje ngoba lamhla ambulance siqoshile siyacabanga nje manje ulepo Caroline next time sitayithatha le ambulance sitayithatha le ambulance bengithi driver lesihamba ngayo lapha si-organize sihlangu ngaleso sikhathi uyakubona usiyoenda njani next time bayiletha sitayithatha comrade ngiyeva lapha ukuthi ithi yafika nje nabe nivimba nifuna kuvula lapha phakathi kwendekeni la khipha simtshathe la lesihlangu besifuna kubudu lapha yathi ngimangele ukuthi isihlangu yehlangazi usufile manje yathi isihlangu umkhanza ulele phansi ufake umgacambongo hawu yabo nithi mina yasihlangu awuphume la mgacambongo asa ma comrade phuma sihlangu sifuna ukukhuluma nawo sibuta ukuthi ufunani hawu lo driver wacela wathi ucela kujika sathi kude isikhathi sokujika yabo benifunani velele yabo namhlanje inhlito yami mhlophe siyolala kamnanzi salungiselela letinye timbi letikhona simaswati akithi eSwatini ibambeni nathi siyibambile ngalo sithi mthandeni mhlonishwa mthandeni ibambe emfowethu sithi mhlonishwa batete ibambe mfowethu sithi mfowethu
Kawuzela sithi ibambe sithi sibonke mazibuko ibambe sithi SPLM leadership Shongwe comrade Vusi Shongwe ibambe sithi makhomanisi makhulu comrade Kenny lapho khona ibambe kakhulu sithi ma comrades ephudemo ibambeni ma comrades la ukhona comrade Mlungisi Makhanya president ibambe comrade sithi kubo bonke beswadepha abayibambe ngoba siyibambile asijike Mageba ethi si dangerous hayi nginibonile ngihlanje bese dangerous hayi ngiyanisaluta comrade le ambulance njengoba sikhuluma ngiyacabanga seyingena Eswatini buyele emva kunjalo Maswati ningakhohlwa ukuthi ngumndeni lo akusibo ukhosi ngumndeni lo lo mndeni lona abengaba wakazwane bengaba wakhumala ngumndeni ningaqali nitrashate ngumndeni nafika Mswati la abekhotesande abephethe umhlaba bewuthatha kuthi umhlaba bewuphethe Mswati nafika lapha usikhanza sikuhlalela uzosidilata ngebafati bakhe abangu-15 akunaphanado Eswatini emaswati ahluphekile bona bagijimela bede la besasiyasuka-ke lena ngoba esahambile ngoba phela sisuka lena nje siyamkosha sihlangusele nithi akahani beshona ambulance abathi amaphoyisa hayi kona lowo inkonzo ko-D4D loko hayi futhi next time udawudakana ko-V8 ngoba kukhulu lo ngoba sifuna ukuthi bakhukhule bangaphinzi babuye hayi kodwa Dayas kodwa Dayas hayi somiye selaphi ngiyabonga ngemadada ngiyabonga ngemadada ngiyabonga kakhulu ngemadada ngiwo mama Dayas ababonana na ababuye hayi kodwa Matthias hayi kodwa Dayas Diaspora Diaspora ye corporate nendani lapha esibhedlela siyovusela Mageba but lokubaluleke kunako konke Mageba is that sinabomake lekhaya sinabogogwethu ukuthi phanale esibhedlela Eswatini but because bona bosihlangu and the royal family and whoever wabo lokhona lapha they've collapsed the health system yaseSwatini they've run it down to nothing bona baya afforda ukuthi mabanenkinga bethe ngalana la bethu batali baye kuphi bona that's the reason why we went lapha eMill Park and we said akajike sidlangu tikhona sibhedlela ekhaya if all is well why come here who is supposed to die lapha ya Eswatini kuphila bani kushone bani who's got a better life ngubani lokufanele abonele Zulu asheshe abonele Zulu ngubani lokufanele abonele Gcineni abahambi imfolo kuyasathani bamele kushiwo banze bagugudza imali kushiwo ukuthi imali bayigugudza bayithethe bogugudza imali yamashidi sithiniwe nathi betibadali sifuna baphile abantu bethu sifuna baphile 100 years so if they want to live they want to survive now they must do something about the health system yaseSwatini they cannot run it down at the cost of emaswati and then bona they don't want to die injalo nje Mageba imelapho nje hayi kodwa Matthias ezomiye selaphi uma ezemize lapha seyu kodwa Dayas siphethe Matthias la siphethe Matthias Timbokotho kodwa Mbokotho ngiyambona lapha esibhedlela nendinto lebakalisako asusicokele Diaspora Diaspora bekwendekani lapha sithole information ngabo past level ukuthi le sihlangu esibhedlela lapha eMill Park so savele samela ngabona ukuthi balokho ntatafika asithole simela bhegedeni ifikile ke ambulance sayijikisa yabuyela emuva ekhaya and isolo siyasho sithi Maswati qhubekani nisinike le information yabo laba basebukhosini lababhizi batogugudza imali tetfu imali tebahlali bethu temthelo lapha eSouth Africa whether baye emahotela noma baya emaclubini because vele dinfo tabo ukuthi bese batogugudza imali eSouth Africa sitsheleni will go there anytime nokudududela nje lamanye amaswati lapha eSouth Africa kwakuthi ngabe
ngabe nine nihleli kahle nanifuni nikubuyele emakhaya buyani Maswati lamathe nisijoyine as the Swazis laba lapha eSouth Africa as the Swazis in the diaspora. Come join us, let's fight. Sitobuyelana emakhaya. Lapha these days kune operation Dudula bathi ema-foreigner should go back home. Sitawubuyela njani ekhaya kukusha so kubhedza so buyani sintweni sitowena lento le ibe short sitosheshe sibuyele ekhaya amandla amakhomba. Hayi kodwa Dias, hayi kodwa ngiwo ama-Dias lawa yayibona ibhotile enkulu nje isho njalo ukuthi Mswati must fall. Yeyi kunanayi leader. Kunanayi leader awukodwa madoda kodwa Zulu dangerous man. Hayi leader sawubona Maswati akhona la ngiyakubona leadership benibhizi lapha esibhedlela kwentekani leader sicocele. Ngiyabingelela Zulu Mageba, ngiyabingelela kuMaswati wonke la khona ekhaya eSwatini. Ngibingelele kubahlonishwa abasebhedlela labasemajele sorry njengamanje baqede ngomthandeni. Sibongelele umhleshagazela osedgangeni naye njenganyalo. Maswati lamahle sifuna lokusho ukuthi as long ukhona ama diaspora ningesabi. Konke lokwento eSouth Africa will make sure ukuthi we are taking care of it. Angeke sivumele abantu bamoshe livela bese babalekele South Africa. That is what we are standing here to do. Ukuthi ke sifuna ukuthi step lonke lihlelo loluthi alichubekele South Africa leni because mangabe nethi democracy yimbi why then nibalekele eveni leli democracy mangigijima ne Taiwan nayo iTaiwan nayo kuthiwa ine democracy iSwaziland kuphela emhlabeni wonke. That is an insult to us ukuthi ngithi kuphela lesikhethe njengomuntu longubhela kwesakhe. Leader siyakuthanda man uyathi nami eze happy kusinamhlanje nawe lapha asukhulume nje noma yini siyakwathi ke uvocal. Maswati lamahle ngithi nje angibonga kakhulu ku democratic news ngibonga kakhulu Mageba ngiyinde nasitshela ukuthi iphendi yasikhanyiso ibija 60,000 nekuthi Mswati sigcoka under ya 150,000 lokho kusithukile kusibonisile siMaswati ukuthi kahle kahle siyathukwa silive. Ngicabanga ukuthi nanama ngeni leSwatini bekuba khona le ndvo vele ukuthi Maswati ayafisa ukuthi asekade lokuthi before babe provoked bahlukubeteke kahle kahle bafuna lokwathi ukuthi imali eMaswati ledliwa ngomalini. So siyabonga ku-Swaziland Democratic News ukuthi basianvelele lonke liqiniso ukuthi emabhanti amSwati ema-necklace akhe indandatho takhe nemakawo sakhe abita 150,000 kuyasiprovoka kuyasinyanyisa lokho singeMaswati. Ngiko lokusentile ukuthi nasemakhaya nakubogogo labangacabanga ukuthi bacabanga ukuthi masithi siyavukela umbuso bacabanga ukuthi kuyadlala bathe ngokuyiva inarrative lefana naleyo babona ukuthi vele lo Mswati yahlanya ngono vele simketule. So ke sifuna uhulumende wabantu sifuna livele ta ukuthi angithi njengabantu lokuthatha masibeka umuntu phambili sikhona ukumsusa masisibona ukuthi sogijimisa ifamily yakhe phambili. So ke impi yethu angeke izibe lula but itawa nzima noma ngabe nzima sithi ke noma ngathi sibitela ukuthi sigene empilweni sitawungena empilweni because ekugcineni lokho lesitagaina kukhulu kunalokho lesawudlula kuwo. So ke sithi ke futhi Mageba kunabantu bafethu labafa bafela inkululeko kubheka kwethu sidedele emuva sisho ukuthi ke bafe in vain noma kusho ukuthi bebadlala nje ngokulwela kwabo sibathi. So ke kubuya nayo inkululeko siyobadududzana nabo basemathuneni ukuthi lokho benikulwela naku sibuye nayo. So ke kulwa kwethu sitawukulwa until the end siya sacrifice left and right. We will do that. Sibonga kakhulu namaphephandaba lafaka phakathi Swaziland Democratic News. Siyabonga uNkulunkulu ngathi angathela umusa njalo siqhubeke ngemva futhi singapheli amandla kuya discourage sometimes we are spotted left and right but that is not what we want. Wena nisifuna inkululeko kuthi umuntu obaleke eSwatini abaleke eSouth Africa ku democracy abalekele live lakhe la limoshile yena. Ngithi angisho futhi ku break bathini Royal Leopard laba bathiwa batodlala la eSouth Africa bomangololo sithi wotani into dlala eSouth Africa we will make sure ukuthi niyawuva lo mlilo loviwe emlo yamjida nebesifuna kumkhipha le bhasi yawujika le bhasi yawujika so ke sikwatile siMaswati phakathi eSwatini sikwatile siMaswati kuma diasporas. Ngibonga kakhulu nama diaspora ngibonga kakhulu ku BI kuthenda umsebenzi longaka njenga chairperson wethu esima diaspora information bafethu siqhubeke sikhipheni. Kuyangijabulisa lokuthi kuyaphuma information ngifuna kusho ukuthi ke nawe ukhipha uMswati ungacabanga ukuthi one day ngeke sifike la siyofika khona naGoliath wancunya intamo nathi sithi we are coming after you noma singabe siphethe ilingi kodwa sawuze sifike la ukhona khona. Now one day lo umhlane lo phethe bafweni lo phethe makwakho njengamanje lo umthathile ngoba siyagoga kasekho sowufile kodwa nje ubanjwele emakhateni noma usabanjwe ngeoxygen sithi ke nawe uMswati umbhede lo banza kusaphila inzima. Hayi siyabonga leadership kufuna sibe nawe interview. Siyabonga kakhulu.
hayi kodwa ngiphethe Mathias Matayisora Diaspora. Ay Mathias niyasebenza mani. Diaspora senisicocele yini lelengakale niyende lapha sibonile nibamba tindvo tendeka lapha kwendekeni leadership. Hey Mageba lapha kuthe kosalamhla sathola ukuthi ubhuti wamswati lo waya kothe ngathi ibhame rush hamba lebantu ababhuti wakhe bosicana. Uye kothe ngathi lo bekaye kothe ngathi bamtebulala emaswati. So uyagula ke. Yena nasagula sowushiva abane nesiteki nemankayane nesithobela kanye nemankayane nakhonjani nedhokolwayo. So uya esibhedlela lesidule siphathe ibudget yaka health yonke ingabhadala le bill yakhe. Kodwa yena sobaleka ukuthi yakhona uthi umbuto logogo wamlo lekhaya le emadlanga mfisa esibhedlela nalo lembabani lalaba lapha esibhedlela nabana laba mangolo lokubhisana buhlungu lento labayidefender nasebagula laba abanyenye balayisha ama-ambulance etela nasisaka kuyobuta esibhedlela ukuthi yebo siyacela sisenime lokuphuka kulapha nakumndeni nangilodla imali yelive bese uyagijima wona utala South Africa. Oh nasithi sisemile Mageba awunayo i-ambulance yethu ithwele umlomdzala awu comrade ID uvela wathi uvula fasted kanti umbethe umgaqambongolo umlomdzala. Hey akethi kandiza yena angeke phela indiza itala abantu ababili abakhulu. Hawe Mageba sitheke thi Maswati ngeke sikumele ukuthi kutawusuka labantu labadla imali yelive boma kwethu bayafa noma kathi usudela umdozolo nawubathi ufile ulunyenye ukufika bona bayasheka bagijima betela sithi ke siMaswati besingekho ekhaya besaqoshwa ngiyo le angeke silale sihlala siready sonke isikhathi ngoba vele Eswatini saxoshwa kufana nekuthi safa eBhayibhelini ke kwakushidiwe ukuthi kuhlanga sitawufa nekuyakhona siyokulwa ungenteka sife asente kube kulo sinqume kulwa ke wena Mageba nakwenteka bancamla lithaka betangala siyawumane sinamke inhlobo siyemba ukuthi ebabani udubule emaswati akithi lobhuti wakhe lemvekhaya alimele sithi nakula maphoyisa ladubula lamaswati lilanga labo lilanga labo linye lelilanga leliyawufika sithi nje emaswatini sikhona siyidiaspora siyanilwela nakubita sifa sitawufa khona lamavene bantu akunavele mzaba nazweni timpimbi tathi khona batawuda labanye basuke ngazibetha batoba nazi bafike basicekisa asinenzaba bantu gogo wami male wami noma ngalunayo ngumdozolo ufika phela esibhedlela into le-curable bantu bona bagula bagijime bedlela badle ama-billions tikhona tibhedlela Eswatini ikhona imbabane khona imankani khona ihlathikulu khona inhlangano healthcare khona sithobela ikhona i-big band emahungeni abayikhona khona i-good shepherd amandla comrade siyabonga kakhulu umlaleli ngifuna kujiba tinsambo tethu ukuthi buyele embabane sebayangithinza embabane ukuthi bayangidzinga asengiphose tinsambo siyabonga kakhulu Maswati namahle asithole ama-update ethu embabane ukuthi kwentekani sibonile lokuthi amaphoyisa besekathe adubula amaswati lamahle asengijike tinsambo khona embabane thatha tinsambo ngisuke kuDayas mbabane sibenu